he mauri ora. Tākina te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa rua, ko te kawa ua rahuta. Ko rua mā titi, ko rua mā tātā, ko tangotango, ko te waihi, ko te wairua. Ko te toi toi tūtahuna, ko te harakeke nā maui. Tūturu o whiti whakamau kia tīna, tīna. Huihuia tahi ki. Haere mai tātou. Welcome everybody this morning to the Nehenehenui RMC, kindly hosted by Maniapoto FM. To kick us off this morning, I've used this karakia, which is about practicing our protocols. And Arahuta was a female ancestress, a female atua, who lent most of her expertise to helping educate our people. I think these karakia have been good for karakia purpose, but I think too that as we've gone through this space of time when we started, it was because of COVID in Otorohanga and the dangers of COVID. That danger still hasn't gone. There's still thousands of people who are being struck by the COVID in Aotearoa. And unfortunately, the deaths from COVID are still in the double figures. So I wonder if we're being as safe as we should be. I wonder if we're being as careful as we should be. Whether you're vaccinated or not, whether you choose to be vaccinated or not to be vaccinated, stay safe, stay well. Ka huri kia koe Maria. Mōrena rei taku pāpa I tame, o tira kia koutou katoa, kua whakapiripiri mai, kua whakaratarata mai ki tō tātou karakia I te ata nei. I runga noi ngī rā kōrero, ai ko te mea nui kia noho haumaru ai tātou, aha kua ngō tātou whakapono, aha kua ngō tātou whainga, aha kua ngā āhuatanga ka ārahi a tātou kia puta ki te ora. Ko tā tātou weata, he weata tangi, nā Raiha Gray, no roto o Tainui Āwhiro, ko te ingoa e kore nei te aroha. E kore te aroha nei, e mimiti I a haue, I mai ngā tupu una huri noa. E tangi e mihine e ki a kauta ue I manawa tuki tuki I puna wera I aku ka moe. Tirohi a ngā manga, kari oi pirongia, e tangi e mihine e au e te aroha e au e tau kuri e. Ko tētahi kōrero kua kapongia e au hei whakarotanga mā tātou. Nā runga noi ngā huarere o te wā, me te kaho, te āwha, te marangai, te paroro kua pā ki te whenua o Marokopa ki tērā takiwā. Nēnei kōrero e ahu ake ana I tērā āhuatanga ka tō te rā, ka whiti mai te rā, ka tau te marangai, ka whiti mai anō te rā nā reira. Aha kua tai atu tātou ki te tahi o pipiri
ki te wā o hine takurua he wā no ka arake mai, a hine koanga te wari o rehu anō hoki. Ko tēnei waiata ka panuitia e au nā hini Melbourne I Tito, ko te ingoa he waka kapua. Me he waka te kapua e rere nei. Hei kawe ia hau ki te rangi. Ki te whai I te marama tōriwha. Kia ruku ki ngā waiora a tāne. Kia maranga hau mai anō. Me he waka te kapua e rere nei. Hei kawe ia hau ki ngā maunga. Ki te whai I te tapu ai tawhito. Kia pura I ngā hau o tāwhiri. Kia maranga hau mai anō. If that cloud was a canoe, it would carry me into the sky, to follow the waning moon, to plunge into the life-giving waters of Tāne, and rise renewed. If that cloud was a canoe, it would carry me to the mountains, to follow those gone before, to be caressed by the winds of Tāwhiri, and rise renewed. Tēnā tātou. Kia ora Maria, a tahua, me te hoki mahara, kia hiri nima. Tēnā koe, thank you Maria for that poetry from Hirini, Melbourne, and fond memories of that gentleman. Ka huri kia koe, Cassidy. Tēnā koe te pāpau te rā, kia koe hoki Maria. Always beautiful to start our morning listening to your beautiful voice. Just thinking along the corridor of Koro Tom in regard to safety and thinking about how we, as a people, may come together to tautoko and support each other and one another. And a karakia that comes to mind in particular is the ruruku whare in regard to establishing, creating a whare, in particular te whare o te Nehenehenui. Ai, nā ka tika, kia inoi tātou. Rukutia. Rukutia I runga, rukutia I raro, rukutia I roto, rukutia I waho, rukutia ki tua. Rukutia kia u, kia mau. Rukutia. Rukutia te pou tāhu o te whare nei, rukutia te pou tuarongo o te whare nei, rukutia te pou tokomano o te whare nei. Rukutia kia u, kia mau. Rukutia. Rukutia ngā mo o te whare nei, rukutia ngā kaho o te whare nei, rukutia ngā tūparu o te whare nei, rukutia ngā pou whakairo o te whare nei. Kia u, kia mau. Rukutia. Rukutia ngā maihi o te whare nei, rukutia te kōruru o te whare nei, rukutia te paikai iāwha o te whare nei. Kia u, kia mau. Kia u, kia mau, kia ninihi atua i a ua whatunui a ua nganga. Kei whakamai hoki a haunui a hauroa a tāwhiri mātea. Taku hiki I pai ai mō roto o te whare nei ko ōna tāngata. Ko mahana, ko pū mahana, ko wera wera, ko koha koha, ko kotahitanga, ko manaakitanga, ko aroha e, ko iara ngā tāngata o te whare nei. Tēnei te tangi, tēnei te inoi o te ngākau, I tū whakōtinaku, I tū whakōtirangi, tū turo o whiti whakamaua, kia tīna, tīna haumi e, hui e, tāi ki e. O reira I te iwi, I'm not too sure if many of you were woken up late last night by the loud noise of the rain or the wind, but just wanting to share within that karakia, the hiki, or calling for the winds of Tāwhiri Mātea to be
smoothed and to be cast away, and for warmth, the many different forms of warmth, wera wera, koha koha, calling that warmth into our whare, and also these other aspects of aroha, manaakitanga, kotahitanga, these aspects that now more than ever we as a people are needing. Nō reira te iwi, morena, kahuri. Kia ora, Cassidy. Tēnā koe e rukuti ana te manaakitanga, e rukuti ana te aroha o roto tō karakia. Thank you for that. Inviting us to dive into the love, the warmth of the house of this karakia, as well as the houses each and every one of us enjoy, that we live in. Tēnā koe, kahuri kia koe, tūmona. Tēnā koe te ngoku whanaunga o te Nehenehenui, ngoku toronga o Maniapoto whānui, mōrena. I whai ake te kōrero matua tāme pāna ki te kawa, nō reira taku nei karakia tuatahi, he karakia pāna ki te takino o te kawa ai runga, te kawa ai aro, nō reira ka karakia. Tā kina te kawa ki te kaua ai runga, te aiotanga ua huru mō ai te pūaro tupua, te pūaro tawhito, te pūaro whatukura, te pūaro māreikura. Tā kina te kura ki te kaua ai, raro mauri ore ki te whenua, te one tapu I kura waka te pūtahitanga o te ira tangata whakatō te kākono o ti he mauri ore. So it shows that karakia, because following on from Matua Tom's kōrero about our protocols, and that karakia talks about reciting protocols from the celestial realm, te kaua I runga, and also of the terrestrial realm, which is what we are all a part of here. And I'd like to also follow on from Cassidy's kōrero about this last night, the storms and the rain and the winds, karakia to settle those elements, but also the elements within each of us. Nō ka karakia. Rūnukuru rangi rūwana te iho tiki tiki o rangi he mā taka taka kai taniwha he a wha kai ariki pūngana ngana ki tawhito te rangi e tūnei he ngana riri te ngana he ngana taua te ngana aue nuku rangi te tūngia te kawarura ko te hautanga ka haumai rā ka tīnei toki nui te toki toki roa te toki tāwa hi e ka wana atu au ka hahau I te takapū o te rangi e tūnei ka hinga ka mate whakataka te hau ki te uru whakataka te hau ki te tonga kia mā kina ki uta kia mā taratara ki tai e hi ake ana te atākura he tio he huka he hau whano haramai te toki haumi e hui e tai ki e. O reira, koutou mā, ko whanangi tēnei maramo pipiri kia pipiri, tātou I o tātou an o whānau, kia mahana, kia piki te ora, kia piki te mahana. O reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nō reira tēnā tātou e te iwi. Yeah, apologies, I believe Korotam's calling in from his iPad, maybe having just a bit of audio issues, but yeah, just want to be reiterating and drawing on the many threads from our kōrero shared, firstly in regard to the safety and the whakapapa of these karakia, starting from acknowledging that need for karakia
back in 2020 now in regard to Te Mate Kōwhiori, and seeing that need still being to support through to today. Yes, and in regard to the waiata shared by Maria, a beautiful kupu, in this time as well, as we move closer to Matariki, Te Pōtu Tamanui or Pipiri, this time of winter, and holding those dear to us, Te Pipiri, coming into our whare, into that warmth, that aroha, as we move into these colder months, and then drawing through again to Moana. This is the time for us as a people to remain strong, to come together, to share in kai, in remembrance, and in hope and aspirations as well for the future. Nō reira te iwi, it's always a pleasure to come and share these karakia with you all every week. We wish you all the best for the week. Take care, stay well. Mari ora ki a tātou.